Sai ke tau kamata e tau Fakataha o e pongpongini. Ko Fakatap ke afia e tua mafi o tau lotolotonga. Pea ko kore ke uhufangat pe mua i he tala Fakatapo fa'aofaki pa me ap ko vaiola. Kai ata ke tataki atu ai polokalama Fakataha anga ko ia e pongpongini. Fakataha ko hui e eik minista. Pea pe ke kautaki o e Potungaue. Pea mo tolo ai kau Faiongoongo me ngahi kautaha Faiongoongo o e otongani. I he whinga ai Potungaue ke tuku atu. Ai ngahi whakamatala ko ia fekau'aki pa mo e tau polokalama Huhu Malu'i whakafonua ko ia o lotonga whakahoko ke Covid19. Pea ko whiawhia pe ke u tomoa whakawhiiloaki atu ak nau tolo tau kau i whakataanga i pongpongini. Ai au tau whiawhia ko ke whainga Maria e iki minista Mo'ui. Associate Professor Amelia Whamango Tupiloto ke kau mok tau tolu i he pongpongini. Pe tau kau heni pa mo e CEO ai Potungaue Mo'ui. Tok tā seare a kau ola. Pea pehe foki ke tok tā pure o e whare mahaki vaiola. Tok tā ana kau ola. Pa wai whiawhia lahe tau kau heni pa mo si staff tei. Pea pehe ka si staff se rini soa kai. Kok na ua ia kuk na tataki mai. Ai service delivery pe ko e ngā ue koe ni o ku whakahoko ki hono tufaki ato e Huhu Malu'i ki he ngahi wheitu ke heke he o tongani. Pea kui aia e whiawhia lahi ko hiko e whakawhainga Maria o e pongpongini ke nau kau mai ko hipe ke tuku ato e ngahi whakamatala whakamuimui taha ke polokalama o e Huhu Malu'i pa i he taimi tatau ke o hake ha ngahi issue pea mei he kakai o e whonua e kumautolu o kumau ko lawe ipe ko mo tolu ia o mo mau a ngahi whakamatala ke o hake pea me kakai o whonua whakau'aki mo e polokalama ko ni pa ko ia ngahi whainga Maria behene o mau whainga ke whakakato i he wike ko toa pe ko hi pe ke whaiha notari atu o ha ngahi whehui o pe ko ha ngahi mea o mo tokanga ki ai whakau'aki pa mo e polokalama ko ia. Ko ia i lak whainga Maria, ko tukuange peke he eik minista, ke ne whai ato ha tau lea taritari o e pongpongini, pia tau toki hoko atu. Malo. Malo a pito tokta ofa tu kia. Tapu pia mo e hau e whonua king tupo wono. Tapu mo kuini na naspau. Tapu mo e tama plinis kalauni, mo e whale o tupo. Tapu mo e ho eiki o e whonua, mo e tonga kotoa. O kou whiawhia ke whafofonga i atu e ek paremia o Tonga, pure anga Tonga pia mo Potungaue Mo'ui. I hono taitari lelei ki mo tolu ai Tonga kotoa ka o maae ka o Faiongoongo ki e tau Fakataha ma kehe ko ia o e pongpongini. O kou whamalo lahi atu foki ki e hiki tō mo longo Mo'ui ai tākanga e tau fohe mo e tō tupu o e otu Tonga. Pea tai mo a e tahine princesi, Her Royal Highness, Princess Latu Fuipeka, kai pehe ki e tahine ko eiki whatawhehi, lupe uluiwa tuita. Koe mahina mahu inga au pitoeni, toe pe ai mahina e tolu, o katopa, Novema, Disema. Koho taimie ni Tonga, ke tau hoko, ai atua i pe ai longo Mo'ui mo hiki tō ai tākanga e tau fohe. He kohono uhinga ko e tau Huhu Malu'i ko e lahi taha e osia ki aho tāua o Novema. Pea kuiai ai tuunga whakawhie Marie i he toi hiki tō hake koeni ai rere ai Huhu Malu'i. O wau whamalo lahi atu foki ki he whafofonga pureanga o ongo niwa, kau whaiwhekau, kau pure whakawahe, kau ofisa kolo. O e vai ko niu tō wā, tau langa pasfulangi, kau maae funga wailahi. I he pou ki he timi ngāwe, na e tok whakaosi mai ai ngāwe, i he wike ku osi. Tā ki e kina ia e Dr. Reynold of Anoa, ki niwa, fo o kai o maae kau tau ene a fio. Pea o whakawhie Marie au pito ai ngāhiola, me he ongo niwa, aia ki he kakai na nau lolotonga nofo pe i he ongo niwa, ko niwa top tapu na i lakahake pe sete hivanoa, pe i he niwa fo o lakahake pe sete e valungo fulu. Pau gai whamalo lahi ki he timi ngā ue, na ana lere aki o whaka ose ngā ue koe ni i e wike kua osi.
O go fa malo lahi foki ki va va lahi ki e ko vana lo whakatulolo ka umale iti whakatulolo. Hono tā ke kina whakalukfua a haafuluhao ke hao mo malo i he Covid19. Pea mohono lere aki o e huhu honoa pe ko e huhu hoani. I he hao mai ki aneafi ko e ola o e Huhu Malu'i ko e toko wha mano hiwaafe valunge au taha hiva. Aia ko e pesetia e fitu hiva kua nau osia osia ai tos fekau'aki. Kua tau mea au e Tonga o pesete valungo fulu. Pea i e huhu hoani o pesetia e whango fulu maamalo. Ko e ola whawhiewhia au pitoeni. Pea whakamalo lahi ki he ngahi tau i whanau pure ako ka mai kau whai ako. Pea ko e whakamalo lahi ki nau tolu ta umotu a whango fulu o lahi ake i tongani i he laka ake he peseti e fitungo fulu ai Huhu Malu'i i he ngahi ta umotu a ko ia. Kai ke ngata pe foki ai o whamalo lahi ai Potungaue mo'ui kai o maai pure anga ke e paremia Nu'usila kai o maai tala fekau lahi o Nu'usila i tongani. I e ngahi fotutu mo e ngau e vaofi pa mo e CEO o Potungaue mo'ui kai o maa Dr. Ana kau ola mo e timi ngaue. Ki he teu atu ki hono o mai o e Huhu Malu'i ko ia Pfizer vaccines ki he tau tahaua ki he tau tahafitu kai o maa aho eiki whawhine o kunau feitamahu whangai ngai whakatapu. Aia ko e huhu ia o teu atu ke tu uta mai ki tongani i he wike kahau o whakafuafua ia ki he tos e tolu mano taha afe hononge au. O teu atu foki ki he ahoni ke whakafoki atu ki tua pure anga ai tos e taha mano AstraZeneca me ngai tokoni Huhu Malu'i ai pure anga o siapani. Pea ko whamalo lahi tau kauheni pea mo sista afutei o kune tā ki e kina whakalukfua ai ngā ue ai kau vaccinators a tongani o kulaka hake he toko te au tupu kai o maa sista Seilin so akai. Ko e ngā ue high efficiency pe ko e ngā ue whakapoto tahana nau hanga o whakahoko. Na e lawa ke tau mau hatous e tahaua ki e tātolu, mei he ngahi hina o i e tos e hongo fulu na e o mai mei tu apure anga. Aia i e tuu he tainimi na e laka hake i e tos e tahamano. Tupunga pe i e ngawe whakapotopoto a sista aftei mo i timi ngawe o tau lava o whakahoko i tongani. Ko i ngai huu koe ni o whakafoki, e toi o mai pe ia ko hono uhi ngā ke hoko aki e tau huhu me a tātolu o tīsema o tau ni ke rere atu ai pe ke tau fo'ou. O kia i pe foki o tau kāinga o teke nau lava mai ke nau huhu hoani pe aku whamalo lahi atu koe whika koe nina i he toko tāwhe tupu ka o toko hivange au tupu i he tainim mo i kore pe ai Potungaue mo'ui o ku kei whainga maari e pe ai huhu honoua aki nau tolu ko e ni. O tau lau kau foki i he tau Tonga, pea koe ki whanua monu i a eni i he tahi Pacific Saute. Pea koe kore ia ke hoko atu ai pe ai tākanga e tau fohe, ki he malu aho tau whanuani. Pea ke a osia ai laka hake i he pesete fitunoa, fully vaccinated ki December wanoa wataha, kai lava ke hao mo malu ki hono whakafoki mai au tau ngahi ka inga toko lahi o i he lau i awhe o nau tuku waka mo kalu se whai e nau mo'ui i tua pure anga. Lewa whahoa tua whātu. Malo whakamalo at ke eik minista ka koutuange pe whainga marie ki he tukita pule na to iai hangahi mea ke tānaki mai. Ki mua patau toki hoko atu ki he whehu i pa moetari. Malo Anna. Malo Abito. Te ukole ke hufanga pe whakatapu kakato ko si whai e minista ka tupe maa ko e whainga maari e koe ni ke whakahauka atu ai pe ai polokalama koe ni whakawike ai press conference pe mo e kau Faiongoongo. Ko whamalo atu i he mautaimi ka mo mea mai ko hinga ke o atu pea ngai whamatala mahino pea pau
fekau'aki pa moe ngahi ngāue a Potungaue mo ui, o ku whai, ko uhinga peke teke, ai Huhu Malu'i koeni, ko tau osi ilo katoa peki ai, ko huhueni tene whakahaofi a tongani o katoa mai ai Koviti19 hane au mai ki o tau whonua. O kui kai ko hatoi whehu ia ai au mai ai mahaki koeni, he oku ko ngai whanua lahi mamani, koe approach ia taimini ke nau wako, ke nau nofo, pia moe Koviti19. Oku koe Delta variant kon koe kulolo tonga lele vave takai holo i mamani, o kua fuhia mai ai ho tau ngahi kau ngā pi ka wai anu sila taimini, pia kulolo tonga whenga mālohi anu sila, e koe taha e ngai whanua na ele reitaha e nau hanga o whenga ke puke ke oua e mawhola, ai mahaki koe ni ko Koviti19, o nau ke struggle be ke whengai ke oua e lahi a ene mawhola e nusila, ka te tau sio peki ai i ngahi wike ka hoko mai, pia ku osi ka mata ke whai e tala noa, ke now learn to live with Covid-19. Aia kia te au, ko mea pia te tawau ki ai i mamani, pia koe uhinga ia, ai mau inga ia, ai Potungaue mo ui, i he kore atu, ke mau mea mai, o whai ho mo Huhu Malu'i, ke tau Malu'i katoa a tongani. O kulolotonga whakotuu i he whalemahaki vai o la, he poate a ahi a whalemahaki, ai au ksea ai kātinare, i kātinari, paini mafi, ai wike whalemahaki, ai ai hoko ia i Novema, pena nau whiri, ai tākanga e tau whohe he taim whaingata ani, ke whakahaofi a Tonga, koe mea ia e whai aki ai wike whalemahaki o e tau koe ni. Pea koe uhinga pe ia he koe taimini o ku hoko mai a whaingata a koe ni kua pau ke tau tuu Fakataha, pe tau ngāue Fakataha. Ka pau o ku tau whakaamu ki tau whakahaofi a Tonga. Aia koe working together in times of adversities to save Tonga have been chosen as koe mea ia e whai aka wiki whalemahaki koe ni o kuhanga mai. Pa koe whakaambea ke Tonga kotoa, ke mau meai, o ku ikai ke toi ai ha message mahu inga taha i he taiminu. Lahe ngai mea ia ke tokanga e Potungaue mo ui. Ka koe mahu inga taha i he taimini, koe kore at ke kakai e whonua, ke mau mea mai o whai ho mo Huhu Malu'i. Kore atu ki he mātua, whakapapau i ko ho o whanau o nau Huhu Malu'i, ko uhinga ke nau hao. Kore atu ki he elders o community, ke whakapapau i ko ki nau tolu, i ho mau ngahi api, i ho mau ngahi kau ngā api, whakapapau i o kunau osi Huhu Malu'i, ko uhinga ke Malu'i ki nau tolu, e ko mau Malu'i, ko tau Malu'i ki tau tolu, te tau lava lewa Malu'i, a ki whanau, te eki aini na tok whaere i oa o ke tau tātaha, he oku i te eki ai ke nau Huhu Malu'i ki nau tolu. Ko uhinga ia mea o ku kore ai, ke mau o mai ke tau huhu, kai lava e he iwi Malu'i koe, e tau huhu Fakataha katoa, ai whonua o Malu'i si ki whanau koe, he ikai koe, ke Huhu Malu'i, he te eki whapapau i mai whamaman lahi, o kseifi ke Huhu Malu'i ki nau tolu. Koe kore pe ia, ke kakai o whonua. Malo. Malo apito ke toke tāpule, pea koutu i ko taimi mau inga taha eni o e whakataha ngani. O ato e whainga maaria ka kumautola kau whafofonga me ngahi kau taha Faiongoongo ki ha ngahi whehui. Pea tau monu ia pe ko e kau taki eni o e Potungaue mo ui o nau katoa heni.
ke nau tari atu hangahi whehu I te mou o mai. Pa kou kore atu pe, koe uhi koe kore pia mek nau tolu, o nau lolotonga whanau mai mou mea I pe, koe prokalama ko ni lolotonga laivi, pa aku kau mai ki ai ho tau kakai I tongani, pa pehe ke he kakai me he otumuri, pa koe kore mai pe, ka ki ai hangahi whehu I mou ngā ue aki katako ngā ue aki ai mai ka, ke ongo lelei, koe uhi ke nau kau pe mo ki nau tolu he whanongo mai, ki he ngahi whamatala koe ni o tau inasi ai I he houani. Ko ia ko tukuangi ato ai whainga maari ki a ngahi whehui. Malo. Kore ke uhu whanga pe he whatapu, kai ata ki whehui. Teu kamata pepea me I he wike ko osi I he tau whataha koe koe wike ko osi. Na e mahino whoki ai e whakafoki atu e tausi e tahamano ia I he ahoni. Koe whehui, koe hae whika, e ngari he kai ke lava ki nau tolu ia huhu hoani I he whakafoki koe ni e tausi e tahamano koe ni. Koe hae ai lahi. Pea moe haa hono pau, o e area koe ia ke toi whakawhetongi mai koe ai whaitose tahamano koe ni ke lava whakakato ake huhu hoani koe ni oi ni ihi koe ni koe he ke lava huhu hoani hono whakafoke tausi koe tuai koe ni e kau mai koe ki he koe taha ia ngahi mea mahalna ki lahi ai nofo ai mauhoha ai ui koe koe I whakafoke koe ni tausi koe ni ko taulawe I peo koe ufonua lahi o ku nau si kau he whenga ki mau ha mea. Pea ka ate ka hatu unga ia o ku whalalahi a ngai whanua. Ke he mahalo ave kia e kau whehui koe hae ai pau o hatala noa koe e lava o toi whakafoki mai. Pe whawhetongi mai taha mano ko ni ke lava huhu hoani aki e tau ni ihi koe no ku si kai ke whio mai ko kau ke he huhu. Mea koe kia. Pete ukusai kau lawe o kia. Malo bito. Hanga pe koe mea minista. Koe foi tahamano koe ni expire ia taha ua koe o November. Ai koe ne au pika taha ua November e tae aonga foi tahamano koe ni. Koe tue taimini was whiunga pe ai vaccine ia taimini ke Huhu Malu'i, ke Huhu Hoani. Hawhainga kakai pe uhau sari maki. Ai was whiunga pe ia. Ka koe foi whakafok koe ni ka au ia ai over ia. Hanga pe koe mea minista. Koe tue taimini over e tau vaccine e tau tolu ke Huhu Hoani. Ai koe au ke taha ua November ia. Ka paka ke whakafoki foi tahamano koe ni e mau ia. Ai koe foi koe tau ngā ue whakapoto aki e tau tolu ai hulu koe ngā whakapoto aftei mo e timi koe ia. Ai tau pepe koe accession ia tau tolu. Ai au tau hangarewa whimau ke wahe atu mo e ngai whonua kehe koe ia. Pea whaingata ke ngai whonua kehe ke na hanga ngawe aki. Whakawawe I foi maina ta. Koe whonua peko ai koe tue taimini u whaitala noa mo Vietnam. Ko Vietnam pe unau talilei ke oange te nau lapena tonga ake ne ahopeta. Ai ko ange foi tahamano e koe ni maha e huhu pe Vietnam ia hai tahawas. Ai koe ngai koe ni umau whai mau ngai mo Vietnam ke whakafoki he COVAX ke nau ship e nau tolu ave nau tolu e tahamano ke ngai ke Vietnam. Pe unau Australia nau tolu e mau ngai matolu kono te whaka he kai vaccine he ahon. Ai koe mea ik mista koe uhinga uowa e tau mea to uhinga lahi he whakapoto I hono ngai ake tau tolu ia ai Huhu Malu'i. Te kau pe foki mo ki tuai hono ai hau e kakai whai mo huhu. Ka mau whatonga e matole he kapana e mua mai e kakai koe na tonke na huhu tau pehe kapana na mua mai September. Ke osi whai wiki hongo fulu te nau lava ai hanau hoani. Ko ngako e nau tō mui mai, e te nau tō kohan nau tō lea ki ti sema, o ka tuai taimini e tō kohan e kau tamai ki sanuai, kau tama tō mui. Aia koe uhinga e whai e area, koe nu mahu inga upite e area, koe nu whai e minista, mo sia pani, ke nau te whakafoki mai. Aia koe kamea whai ngofua, ke whakatonga he kakai. Koe ngahi area, koe ni koe area whai ngata. Pea tonu ke nau whakaongo mai, mo tala ngofua ke whai koe whare I ke nau mahuhu. E koe mandui koe huhu o koe pe hono ngata anga I ne aonga. E ke tau hoku ai pe
expire pe ka hu pe ngai ko ja no au nga ona ai ko me ta fa poto bito no to ngai ko ne expire pe tuku ne ongo toi mai ka kai ke hu ko ki fa poto ke hu pa pe ke ta ki me fo aga ki po be ko se ki te me be minister sa ke ko ki ta na ke to pe ko e ulo aki pe ko fa ma lo lai ke CEO ka u ma e office ko ateni seniale Solicitor General Sonsis fa I ngā we lahi ko eni pe mo COVIX ke ngahi detailed paperwork o fie mauia ke whakakakato katoa pe a whelotoi ki ai a Tonga ka mai COVIX ka mai pureanga Vietnam ka toki malawa ke operate ai fo ngā we ko eni so na e lahi au bito ngā we ki ai ka kai ke ngata pe ai ka ko timi ko a afu ka o mai ta whaaki ko ke pharmacy a Tonga ni ki hono si ofi ko malu ko hono whakafoki I e whaunga malu ke awe i toa pureanga. Aia koe ngā we lahi nai whakahoko mai ki eni, pea kua lava lelei ai ngai ngā we tā ke kina CEO, ka kai ke ngata pe, osi toi trigger pe mo foi process ia ke whakafoki mai. E CEO pea mo timi ngā we. Aia koe ka koe foi whakafoki mai ko ia, I e tālanga koe mo siapani, pea mo pele ngesi ai ngai waha whakapureanga, o fufia maa pito ai precision ia I taimi koe toi ki whawhok mai pe e rak whawhok mai pe koe hano ki lahi whiunga e whawhufua e CEO te tau whi mau ki tīsema ko hinga e expire pe mahalo I sanuali pe ko whepuere pa toi o mai e ki fo I face e tahai aia koe palani ngawe after ki ono implement mo e siofi lele e CEO e tipeni me ai whoki mai ko ia ai how much I e foi tamano ke e haki foi toluafe ba foi ni mafe o luaki I tisema pato hoko atu ka I e taim tatau pe o tau fumono ia pito Tonga he kuiai e tau stockpile o no foi Australia ko stockpile ko ia ko taim pe kuia to unga o tau fufi e mau ai Huhu Malu'i ka kai pe ke ai ha fainga maria me COVIX pe mo sia pani ko tau kore pe ke Australia ke puna mai ke whakapuna mai I e waka ko ia e wikahau e o mai e waka e ko e tau foi tausa tato wa mano no afe o kutuku pe hangi a tau stockpile o mohe pe Australia pa ko anga pe fotunga o ia lea teria na ia ha me au tau whepaki mo ia pa Fakataha ia ai timi ngawe o lava ke o mai o tokoni mai ka ko tu he taini miko sia pani pe pa mo COVIX mo ngawe CEO tene toi whakafoki mai ai Huhu Malu'i. Ko hea loa ai I'll say it in English. How long does the vaccine last for? Like once you get the second dose, has there any studies been done on how long it lasts? As in, piko hea loa no Malu'i akita. I think they're still doing research on that. There has been some words coming out of those that are doing the researches that probably AZ, AstraZeneca, is a little bit longer. We may need to have another dose in a year's time, 9 months to a year, which is longer than what they're experiencing for Pfizer. But we don't know yet for sure. It will have to come out of WHO before we can whamole atu ko tau hoka tatu whapalangi. Ko pau ke rak whakapapau ia e ngahi sinokong na whai ngai whekumi ki he vaccine pe ku whemau ki te whai hahuhu booster dose like what they usually do ye flu mo mea ko ia. Au ki whai pe whekumi ki ai. Malo. Ana mo fatangai pe pe ki vai mo tolo ki fika ki tau ai ko pos huhu ana si me pe ki minister ko fa mano hiva fi ko si huhu tos ulo aki ko se te fitu hiva
o Tonga ni ko kakai ko ton ke huhu e pese te whaavalu ko si Huhu Malu'i kakato ka ko matani ko whamalo ke tau tolu noa ki olunga ai ko tau tolu noa ki olunga ia o me pese te valu ono na tolu ko suhu uluaki ai a fo ofa au pito ai huhu ia kakai tau tolu noa ki olunga pe kuna huhu tostu o wana tolu o se au ia o pese te ono tolu ai ko me kakato ai tau tolu noa ki olunga ko ki tau ko no tau fetakai mo ia ko tau tahavalu ke tau wahiwa ai ko tau ia o fai ke tokanga he ko pese pe ono nima o na tolu ko olaki tos ulaki huhu ulaki pe ko pese pe ia wanoa ko osu kakato ka ko fi fra malo hen ke ngo va fonua e ua he tau ko ni ai ko va henga ko o kolovai mo kolofo ulaki na me si kakato na to le ulaki ko be fa he ka ke ula wa te ngo ngahi va he ko ki le ngata na va fa fra mo ko kana to ka imagina o bito po o to tupu ia he ngo va he ko ni ai ka te au ia o lava pe ke malava ai te mau feinga to ni ke nga Fakataha ti mi ko na ofa mo community e imagina ko ngai community ni o malo ngai community ko ni wala mai hono to tupu wala mai no ka takilotu ngai kulupo ka officer call imagina ko ka officer call be no officer call no le leita ko ke ilo ke ka tama ko ta fa ko ka ko imagino ko ai ko e fai focus e foi tau ko pa ko pe fa pa ke tau ko ni na na to ka mai fok ma to na tau ka mata pe tau to no ki o to ka mai ne de grupo ni pe ko ai palaniat ke ai Potungaue e weekend ko ni ka mata wi ka au ke fenga ke ha mo grupo ko nga la fok e ta ke de grupo ni ko nga he ko no sia ta mak pe mo ki na to le telta mo ka ke tau mana to i fok ai ko Delta virus ia ni hanga ia wesi tau ko ni e la pe na mate ai ko hinga la he mau tokanga ai ke Malu'i mo ki na to ki mo pe te tau unwat ke tau tahawa ke tafitu ai nga fo ke Pfizer vaccine ai ko no me ai mista te ke mai me no sila ke hokot ke tau ko ia ko fi tau ma hu inga ne da o fai pa ko po famalo o si ai ngai grupo community ia na o si tu pa mai te na to ko ni mai e ko tu ko ka o e fai te nga mo ki na to ke to ni e tau ko ni ma ko ki me pe ko ki tana ki to ko tau tahavalu ki he wahiwa ka ku aloha ke pena o Huhu Malu'i na to lai fika aloha ke pe ka futu ai mo fa ma to ke va ve au pito ko ti se mai au he ke ta fa ma to ke ti se ma Malu'i le fono ke ma to fo ke ta he tau ta ke ti ta fe ma ke fa fo ma ta ka kai ai ku na no fo ko i muri ke o va ne ta 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 o si mo me ai pe ke fa ngata ia ta fa non ke tangi mo to e mai me fisi ko no si la na ko mo le mo ui ai to ta Tonga ko fu la no folo ai ko ko to me ai to pa ke ta fa ma to ia na o ke fa fo me na to ai ko pa ke ai mateu ai fonua kakai mateu aki mautol pa te mau fakaongo ke timi ko na ana mo la fale ma ki ke mai no na mateu fakaloto mo faka me nga o ke foki mai o to pe ke mateu mo ka nga o e puleanga ka taki nga ke mahino tau mateu ka to ko ke mateu pe ma to tau mateu ka to e fonua ke fa foki ma tau ka kai o tu ko nga la hia e tau nga o ko ni ka o Huhu Malu'i ko Malu'i ko e fonua pe Faiongoongo le wa ke tau nga o ke no fa foki ai ko hinga e tau hinga ke va be me ko ni ke wa hanga ka tamo ko ni o tolo ia pe e tau fa foki ma tau ka kai ma ko hinga la hia e feinga ko ni e ka pa e a pe foki o fi ma o ia fonua ke fa foki mai na do e tu la venga fu pe ka tamai ko ni
So me pe hoko ke tau tara ke na no fo ma wa na tol ke fo fo me ka kai ka na no ma na to na wa ha pe ke ho. O ke dia si o mention e tapago ni ke no fo ma. He ko na tala no I ni wa top tapu mo ta ka tangata eki. Pe ko me na ne fale I mai. Ki e mau inga ke no fo ma a ki na to ke Huhu Malu'i. I e ka u hato mai fekautua. Pea oa te nau toi fekau'aki ki niua. Na ne whakahoko mai kono inga e tu lawea ngofua ho nau ki otu motu. Ka aluange ha kakaia me I tonga e kini te ke nau huhu. Pea pe foki ki ao mai ha kakai me tuku I motu ki koloni. O te ke nau Huhu Malu'i ki nau tolu. Ai ka koe tokanga pe ki tawhaaki koe e teke ki Huhu Malu'i. Pa I loi pe I tua pureanga he tai nimi. Whahoko mai ki a te au he kuki I kau ngā me mi kānata. O koe ke ngofua ki aloha tahi teke ki Huhu Malu'i. Ki he ngahi wharekai, restaurants, pe koe gyms. Iai I kānata. Ai oku mahu inga pe ki malu whalukfua ai society e tau Huhu Malu'i. Kau ki tāna ke tupe. Hangi ka te au, correct me if I'm wrong, he kau o ngā uaga ni na me he service delivery. Ko e wike po osi na ki pick up o ai Huhu Malu'i. Ko I hangi ka te au ko uhi ngā ko na whanong ko ni whakafoki ko e ai dosages ki he COVAX. O kou whakaamu, o kui kai ki nau toi ke whanongo mai, ki nau tolu kou kunofo I api, o pehe, sai pehe koe nai toi o mai pe ai tau si ia. Kono mea mai minista ia, o koe pe tau stockpile ia, stereria, panau whakawhie maali e. It's not the point. Koe point, ke mau mea mai, o whai e huu. Tau te whito ki tau motua koe ne o kosi, whakahatu e he CEO, tau taha walu ki tau taha e ua iwa. Ko tau motua koe ni, mana tui koe taime koe ni teki whakaukawa taha ia ki e mate mo e puke. I he tau motua koe ni. Everyone thinks they're immortal when you're at that age. We were there once, a long time ago. Ka koutui ko e te tiutene o kumau e whankita mai koe ni. Ka koutui whakamanatu atu pe mea koe na mea kai ai tarekita, nai lawe ke tarekita. O kuhanga e Delta variant, o affect pe tau motua koe ni. Pea o kosi ai pe pa moe mate I tau motua koe ni. Ko mea ia koe ke kore, ki nau tolu ku nau whakaukau pe nau tolu, nau alu ke gym twice a day, nau alu nau rere marathoni. You can be affected. Te ke lava pe ko mate I he maha ki koe ni. O ku wai hoku kaunganga aue, I'm sorry ku na maako Fakataha pe, ko iana ne teke malohi au pito ai NCDs a fisi. Ko toke tā ia, nai lai ne mua I he teke NCDs. BMI, ai koe whika ia ko hono loa mono mamafa, na ua fulu tupu pe, tama loa eni. Ok ne na e kau ia he kau teke mua ai koe ngahi mea toko ni aki mea toko ntu whonua. Ai koe kai ke tui ki he Huhu Malu'i. Ko os malolo e toko taha koe ni. Neongo ho whenga ke whakahauwhi ho o mo ui. Aki ho kai e mea kai lelei taha. Alu ke chimitu o tolu he wike. Mo ke pehepe o ke mo ui lelei au pito o kui kai ki ke toto maalunga pe te ke suka pe kato e maa ki ke. Koi Koviti, o kui ai pe peseti te nau puke lalahi o au o nau malolo me ai. Ko mea eo ku whewhatanoat ke ai ki tau tupu te mou affected pe. Te mou kau pe I puke lalahi. Pea malo ka pau te ke toi mo ui mai o ka pau te ke critical. Ko mea pe o kore atu ai, mo mea mai o Huhu Malu'i, Malu'i koe, Malu'i o kau ngā api, Malu'i ki whanau, hei kai ke nau Huhu Malu'i. Malo. Tāna ka peke e uwhika minister mo ana.
Ko e fika lelei taha ki he huhu laka e tau taha walu ki he wahi wa whakawahi whonua ko wawa. Ai ko wawa o saita. Ai au ko wale kusefo ke fika ko ia au ko peseti maalunga taha he tō whakawahi whonua Tonga. Ai au ko whamalo la he tau ki wawa. Malo e ai langa whonua mo e pou ke polkarama. Malo. E te teu gen no huhu ko ni tau whanau tau tahaua ko ke tawhitu ko anga teu mo e nai. Malo au pito pa ko kole peke hufangati he tala whakatap ko o sono awhaki. Ko e teu ko ni ki he ke tau huhu ko ni e tau whanau tau tahaua ke tau taha fitu. Ai au whai whengawe aki lahi pia mo Dr. Awhatokia ko ki nau tolo ni o ko nau lawa atu ki ngahi api ako ki ngahi PDA o whakahoko ai tala noa. Mea tatau pena mau whai teu ko ke kamata ko ai huhu ko ni ki kakai lalai. O atu ke ngahi kolo pia ko o take Awhatokia he atu ke ngahi api ako. Hono tala noa mo e ngahi PDA o fekau'aki pepa mo e huhu whaisa. Ko e teu e taha o kumau whai, kumau whe mau, ke mau e whika toko lahi ko e ngahi api ako, kai ke ngatai o kumau whenga ki ngahi tukui kolo, wai peki ni ihi toko si o kua nau nofo mehe ako, ke mau e whika ko ia. Ko mea peke ke mea he kakai whonua, ko e huhu ko e ni whaisa, ai ko teu ke o mai koe ke tau whanau tahaua ke tahawhitu o ki pelepele ngesi ange hono ngawe aki. Pa koe uhinga ne pelepele ngesi anga koe hono toka nga e whai to'o ai taimi ko o mai ki tongani o kukai ke loloa ko ne o mai koe ki tongani o foi aho pe tolu noa he kai toe o vai. Pea ka paurewa te mau whakahawa ki foi whai to'o o koua pe ono he kai ke toi o vai. Ka koe tuunga teu ko mau whai ko he tainimi, hange pe ko mea koe nai mea atu he minister, e amanaki ke tau mai whai to o e wike ka hau e ahua noa, pe koe mau whaka amu pe ia, aho wataha pe ko mau kamata. Ai ho, ka koe teu koe ni ke toi pe ke mau teu wange, koe mau tari ko he tainimi, o mau tari pe ke ngahi api ako. Ke nau o mai e taimi, mau mo mea i pe kulo tonga lele ngahi CV, mo mea he tainimi, ka mau tari pe ke ngahi api ako, pa koe ngahi api ako e ni ihi ko nau o mai e nau taimi, pea koe toi ngahi api ako ai tata te whito ngahi api ako ai pure anga, mau tari pe whai pe whengawe aki pa moe kakai koe o nau toka ngai koe ai tawha aki koe ia. Ka koe tunga koe mau ia he tainimi, koe tuai pe tau mai whai to, pea tuai pe ai whitu taki mai ngahi api ako, ka mau whakahoko e matolo ai Huhu Malu'i koe ni. O ku he ku hono mo oni, o ku ki keheanga no tau he whai to koe ni, ki keheanga he anga e mau huhu, pea moe whakaamo koe ke lava kotoa e tau tahawa ke tau tahawhitu ki mua pia osi ai tau whakaako koe o ta oni. Maha koe ia pe, mahalo? Whangai ko sono awhaki. Pea koe ko ki whehui, pea aku mahino whoki o ko koe ni ihi koe o te eki ke huhu o ko e o ko tau tea ki nau tō. Whewhenai ai mātua koe ako o ku kai ke loto koe ke nau ke huhu koe e nau whanau. Hoki ai nai ha ngahi lawe ki ai. Malo o pito kai tuke u whinga peke tare atu e whehui. O hange beko e ngahi tala noa ko mau whai, i e ngahi polokalama kuni ko mau o atai koe ke ngahi api ako.
o kua o e tala noa pa mo ngahi whehui ke tawhaaki ko ia. Pa ko uhi ko e whaunga lolotonga ko ni ko o ku ngā ue aki ko e afu pa mo ine timi ki he Huhu Malu'i, ani ko ku wā o ko ki he ngahi api ako i he Huhu Malu'i anga maheni. O ku nau ngā ue aki pe nau tolu ia ai wā whe mahino aki ai pure ako pa mo i mātua. Ai ako nau whakahoko pe ki ai, ka pau loto pe mātua ia ke hu e whanau, te nau ko ahet pe o whai e huhu. Kaka iloange ha taha, ha mātua au kai ke nau loto, ko nau tolu ia, te nau whetu utaki mai, pe ko ha nau sai, o mai haki tohe sai nea ukai ke nau loto ke huhu e nau whanau, ke o mai ia ke whai ako, pe ko pure ako, ke whakamawahe e whanau ko ia ki mua. Pea whai e polo kalama ko ni koe ai whakahoko ai huhu. O ku tala noa ipe i he whunga tatau i he ngahi api ako, pa koe hiri ene ngahi api ako e ni e whākua mawa o ki ai, o ku nau whie maari e pe nau toro he ngahi mea ko nuange. Ko loa pe, o ki aha whahinga mea ku toki men ke ta whaaki whakalao, na toki ia iha taha ia, te iaha mea ai hoko, pe hao e tō taha ko ia o whaiha ane launga, pe haha ngai mea, ke iku ai hani ihi ki he whakamau anga. Ka koe ngahi tala noa ia o ku whai kohono tala noa i, ka mautui pe e pehe pe ki he toenga e ngahi. Api ako he kulolo tonga whakahoko pe whoke ngahi, polo kalama Huhu Malu'i, ka nai whai pe tokanga, ko hui he koe hufo o weni, pa tau mo mea i pe ai ngahi, whakamatala ke he kehe ku o hake i he social media, ki he o kui kai mo oni, mo to tonu pa ko haa e toko lahi. Ka koe inga lahi mawa o tonu, ki he ngahi api ako, korea pa moe PTA ai mātua ke nau kau mai ke tala noa ko ia. Ko hike maua o ke he fo i mahino tatau o mau ia i ke mau mo ia e he mātua kai lava ke mau kau halataha i he polo kalama ko ni ke kau mai ko toa e whanau. Ko hipe ko tau whakaam ke tau mau e fo i tā keti ko ni koe o e head immunity pe ko e fuivi malohi whakafonua ia e Huhu Malu'i ke tau lava Malu'i ia e toenga ko ni i o kai ke nau kau ke polo kalama ko ni. Malo. Tau te ai, ai kau tae huhu, o te ki ai ki tau te ai. Ke whatoka ngā ia, na whawhai pe tau pātuka tau tolko nipa pe euk tau te ai. Kau tae huhu, koe kore pe, it's a voluntary thing, koe uhinga e mea o whakakore ai, ke o mai, malo. Tahi wanoa hiwa. Koe matu whako unei lau e nei whao he taimini. Ka koe lau koe tahi wanoa hiwa e o whemau koe ke Huhu Malu'i. Koe e whuka i lau maari. Pea koe mo ua pangai wanoa. Ka ka pau e whaka ilo. O mo ua. Ka koe tue taimini talo e toa i lau e o tahi wanoa hiwa te ke whaka ilo ia e Potungaue mo i hata. Ka koe hango e lau koe ki whi mo ua fune mane panga sovalene. Pangai wanoa. Ka koe foi la fo o ai ko la fo o fo ke o mani fo te ke fa pas me fa le te ke pas me fa da to ni ka koe foi la ko ai une o mai e to ton ai tangata e une o mai to tu fo ka la ai ko hinga foi to fo ka la e lava pe ke fili e to ta ke o ai hu ko hinga ko na hinga ia ko to fo ka la ko tu fo mo ile ka ke whakaino hino ko ai office attention ale na huinga e ke to tonu ai tangata i konstitutone ai e lava pe ai e ke maalunga nge pe to tonu to foi tu ia whaka konstitutone ia ta hanga o famalo ia ta ke ka to ko mai le ki mafai ga ke Potungaue mo wi ke na o fai ke whaka poto lele ko tu mana ko foi me o tu ai no famon wa fa ke tu me fe mau ke mahino foi whakapoto ko ia, ai imagino e te whakafo ki te ke o lawe o ke mau whima ki kiria whi mea kia. Ki tokanga te tawhaaki koe ngoe taimu whetu utaki koe Potungaue pia mo ngahi ako. Pia mo mātua. O ku hinga puk whehui koe ni nau toki o ware pia uia mai ki whanongonongo me api ako mau funga waka. O tala mai ai taimi e whai ai he kamata i koe huhu koe e whanau koe ngā koe ki uhiki au kui ai. Ai ana kei ke he mātu ai ha whainga maari e ki whahatala noa mo i ako. Ai ko ku whehui ate he tawhaaki koe ia. O ku mo tala noa ki he api ako, Fakataha pia mo i mātu ape ku mo pe mo to ave popo aki ki he ako.
Pea toki whaiteri hei a koho no ui mai ai mātua o whaitala noa. E ko wingai pea uia na o siange mea o hange koe ni ko mea koutala tuna toko ware pea uia he mau mai ai whanongonongo me he a pea koutala mai he whaite huhu e ahawanima pea hoani e ahaua o mea. Kau keke ke nauki o mai he mātua ha na ua pia ko pe na o siange mea pa moutok whaton hopo atu ki mui o se huhu e whanau nau kei underage. Koe whehui mahu inga ene o hake, ka koe fuafua apia koe na e whai koe ki ai e talanoa, ai ana e i kai ke kau e mātua ai he talanoa, koe pure ako pe mo e nau kau whai ako, ana nau whakawhea mai pe ke alu atu e timi ki ai o whai e talanoa, fekau'aki pa mo e polkalama huhu koe ni. Pea whakatatau ki he e nau ngahi whakamatala koe na e o mai ki he timi na nau wau atu koe ki ai, te nau whai e nau tolu ai whetu taki mo e mātua, pea kua osi i ai mo e nau polisi a nau tolu in place ki Huhu Malu'i koe ni, pea te nau toki talanoa ki nau tolu ia nau tolu ia mo e mātua ki he polisi koe ai fie mao ke kau ai tō tako ako kotoa pe i he Huhu Malu'i koe ni he ia e nau whotutu koe tau who'ou ke he taimi e nau whoki mai ai koe he hu nau teu tutuku nau tolu patok whai e po i polokalama huhu koe ni. E au ke tau who'ou o fie mao ke show o nau o skau ke Huhu Malu'i pa nau tok tari ke hu ke apiako. Ai i he tawhaaki ko ia na nau pehepe koe mato ke whaka mahinoi ai polokalama mo oange pe mo whanki information i koni fekau'aki pa mo e Pfizer, mo e vaccine kono amanake ko nau tolu le vai a me iai ki he mātua. Koe toenga ngahi apiako kono ku maua o ki ai, o ku nau whakawhi e nau tolu e mātua, pa koe tau mua e mau o koe mau kōreke o mai mātua. Ai aku whai whakatahe mo nau tolu mo e mātua. Koe Potungaue ako, nai whai peta anō mo e kau whai ako, ka ku nau taimino nau ngā unu atu ke uki ai mātua mo whakahoko mai polokalama koe. Ta tau pe Potungaue ako ai pure anga, pa mo e Potungaue ako koe ni koe ai se asue siri ana mau kei Faiongoongo ki hono uki koe ni koe o e Fakataha mo e mātua. Kai he lele hui ke ni ku osi kakato e ngahi api ako ku nau osi whakotutu umai na mau kamata ane afi ai Fakataha ia koe mo e mātua, PTA, he? Koe ulak api ako pe koe nā ai a koe api ako ia liahona. Na nau whakawhi mai pe nā toke mātu tala noa pa mo nau tolu, pea ko nau tolu le vai ki he mātua. Pakapau e toki whie mao pia ke toi o mai ha whakataha ke ha e mātua ke whai ha whakataha o hange konu mau lele koe ngahi api ako ke he, mau tari lele pe mau tohe koe mea mau inga ia koe ka mau tolu ke he au ai fo i mahino tatau kono mau mo i mātua. I he whekau'aki pa mo i Huhu Malu'i mo i whaito o Huhu Malu'i konu amnake hua e nau whanau. Ka mau Faiongoongo pe ke kau pure ako, pa mo e nau ngahi polokalama ko nau whakotutu. O ko kei ha palparema ko tu ke fuaha palparema ia i mau funga waka. O whatatau pe mo mau tui whalotu. Ka ko hoha awia ki he u tawhaki ki he na wale wa o pehe. Ke o ware pe ia ko o tuwha tu e whai talak whai huhu te keke ile mātua ia ki he tau ke he whakafunga waka pe pa ki he whakaukau. Na ego me be ko ha ki ke whapapau e wa ke mātua ke nau ilo. He wai fuke mo lave i pe ko taimini ko ai to lahi a ke fi hu. Ka ka pau ke nau whanau e to fiha ku i api ako. He ke nau loto na dolu ke whai huhu ki ai. Pia ka au ka whai ngatu unga pe ko huhu ia ka ke nau ilo ki ai. Pia hoko ai ha. Foi fekau ia ku ave ko ni koe ke a ko ke mātua ka kai ke nau ia kai ke nau loto ke Huhu Malu'i e nau whanau pau ke nau fetu utaki mai ki he pure ako ko fekau ia go loto nga ave aki koe ai ngahi tala noa ko ni he taimini ke tawhaaki ko ia ka ko hange ko lau o mahu inga fo ke a uia ke mātua e tala noa te koe whakatata ko ni ki he api ako Oceans of Light o kai fo ke ia nau PTA a nau tolu ia he whakatatau ke he whetanoa aki pa mo nau pure ako pa koe whaunga pena mau ngā ue aki ko nau kore mai ke mau oange ai whanki information na leaflet fekau'aki u whakaiki ai koe whaito o mo ngahi ngā ue ko ne whai oange pia ka nau tolu mo e tohi ai ni koe na e tufaki ko ke ngai api ako pe e toki hanga lewa he e pure ako ia o tufaki ki he mātua ai information ko ia o
tānaki atu kai mo mea ko ni ko e fekau'aki pe nau loto ke huhu pe i kai he. Pakapau e ke nau loto na tau ke huhu e nau ki tamsi pau ke nau whetutaki mai ke pure ako ke whakamahino e ni ihi ko ia pa whakamawahe i rewa ia me he taimi ko e a uata i ko e ai polokala ma huhu ke api ako. Kataki pe. Oku iai e ai whanau o mahino pe ku i nofo hi he malu e mātua pe koe tauhi whanau. Pa koe ai whanau ia ngu te ta kai holo pe nofo atu whakatamaiki he pe hiki atu nofo atu whakau ngā mea pe he. O whewhe ai whanau pe he ko hai te mou pure ako pe taha tene hanga mahinoi ai mātua he pe koe mātua pe koe whamiri kāinga o nau tau he koe ki tamsi ia ko taha pau peke ia information ko ia ko hai ai tau po taha ke tō taha ko tauhi ai a koe ape ako koe pure ako ne fe ilongaki ia mo ni ihi ko ia o nau tauhi ai tō taha ko pa ko pau peke nau fe kumi ke au ke tō taha ke whakaau ki ai information ko ia o ka pau tu ke ka pau mato aki ata ya kwa ko ka ke ia ya mato ata fana ka ko tu ko nga information ya ko ya ma ko to be he pre ako pa me he ka he apia ko ya nga information ka ke ki tamsi takta fe o ke pe tamai ki o ka ki nao ako ka ke le sisita na to he ko ya nga fe ani pena lave ko ya fu na nga u ele va ki ai ka nga u a fu ke ni i ko ka ke nao wako he ai pe ta motu ai he ta o ilalo i he ta fitu o a ke ki he ta fitu kai ke na wako ko ni i ko si ofi ko he ka nga we a fuka tu pe ka afke ne hanga o tana ke atia malo apita fehui ko ni fehui mau ngain pa ko nga ko mau fai mau finga ak mau ofisa kolo pa mau ko le ke ka ta kilo tu ngai a ba henga ko ya o mau whenga e aki. Ai a koe ahoni o mau whakataha kātoa e mau kaunesi o skamate hawe ahima. Koe mau sio, koe ha whaunga ke mau kotoa e whika koe ni. Kua pe o ku e whae kore tokoni, ko hiko tuai ai hau koe e tau taha walu koe ke tau wahiwa. Ai ak mau whakataha koe ni mo e whakaamu e whae ngā o e whakawāhenga ai kau nesi, kau ofsakolo, kau pure whawahe koe kau taki lotu o ngahi whitu koe ia, koe hike mau lava o mai. Ko wahenga kolo vai, o nau taki mau pe i he ngawe koe ni, ko kolo vai, nau whi mau mai na toi timi ka la te awhalaite. Ai au nau whi mau mai na toi moe pasi, ke uta kotokotoa mai wahenga, ki kolo vai, ke Huhu Malu'i. Ai a ko kolo vai u toi toko si i pe, whangea u tupu pe, pia kakato kotoa kolo vai a i Huhu Malu'i. Ai a koe whaka amufu ke ngahi whitu u, ke pehe, he lava a Potungaue ia, ke o te pasi, ke uta mai kakai ke ngahi whitu u. Ai aku take a kolo vai, pa koe ngawe koe ni o mau whakaamu. Ke a upe ke whalaite kaha u ko kakato kotoa a ngahi wahenga. Koe sio koe ke tau ki whai to o, e ne wawe koe ke o se taimu au aongai, ke kakato kotoa ngahi wahenga o tonga tapuni. Ka ko watpawe ke kakai e whanua mau whi mau apito tokoni. I he tainimi, ko hiki whakakakato he o Malu'i. Ko ane a whi na e whae na e hao ki he whai anga huko ni mai o lani, ko ni toki hao ia hulu loaki. Koe whae koe ni, ai koe kouna ia e eneki i tāma o ko ke iako. Talanga he eneki i tāhine. Mam ka pahe ke huko he ke hua. Ka whaamfo ke whae ke hoko ato ako eneki i tāhine. Pia hao ai whae o vahe pe mo tohono lo i mata. E whakaamu koe ke pehenga hi whae. Ka pau koe ke mō loto ke mō hu, mō ofa mai, mō tokon mai. Ka hao e o tau whanua. Ai koe nai e ana. O ko lahi e nau po ke he variant koe ni. O whi e mao au pito mō tokoni, whi tokoni ak mō whanau. Mō lava mahu, kai lava loto le rei mō whanau ke nā mahu.
koe whakaamu pe ia pe me ta whaaki koe nuk ma si i toka ngā ia tu whakaamu koe ke tau whetoko ni aki tuku mai mo i whalala ka ki mau tolu koe ka mau lava o toko ni atu ke whakakato ai huhu koe ni ko whakafoke whaito ohe aho e whakafoke whaito aho koe koe tuai hono ngawe aki whakaamu o koe ki whi tau se ta mano o toe mai ke tau whakakato aki ia ai ki mua pea ta o ki he aho taua o no me ma o expire ai whaito koe ni malo apito. Ka takuma ki lawe mangi ki he tau kono ki he waka hoko koni koe tunga kukuai waka koe ki he whafoki mai koe tau kau tuku waka. Pea aku iai pea mui toi ki teke mai he taimini ai ki he kau tori. Malu ku tokanga he purianga ki he polokalama tori ki he lawa whafoki mai. Ko ngaka nau toi lawa kau atu ki he ne uwhanongo hifo he ki ongongo pia mi nusila toi teke malohi pia mi he waka ko iake. Whafoki mai tau kau tori. Ka ngaka whakangata pe whika ku oange koe ka ki he kau tori. Pau pe ki wahe. Kuai ha whakaukau ki ha palan fo ou pe ko ha liriwe tutu ni ko ngaka mai e tau kau tori. Ko ngaka koe whimaha pe mi nusila ko pau ke osi mai e nihi koe na ulaki alu. Ka nau toki lava hoka te polokalama koe ni motongani Sepe ko ki lawe oke. Koe ne tuho ke tai mini uro os mahino eni me he commit for no tau tonu NEMC. Koe wakahano koe ahua fitu o katopa. Pea e puna mai me Christchurch. Pea koe kau pasese pe me South Island ko nusila. Ai koe hinga foki he ko South Island ia o koe kia community transmission he taimi. Ai au tuunga whawhi maari e ai pe haki toko si au pito e hau me o kalani. Kau pau ke nau hake na tolu nofa whi a he tawhai he South Island. Pe nau toki he kai waka hau tonga. Ai a koe palani e taimini pe ku whafuafua ke he ofi pe he tolu ki au. Ai a koe kakai koe kwai ke hau. Ai a koe me konga lahi ai uange au tupu ai koe kau tori. Pe tok tāna ke atu mai kau ang koe ni tau kau wholau na au ke Olimpiki. Nau kei tuku waka atu Christchurch, me kau tama koe ia, mo ki toko si pe Christchurch. Pea me South Island ni kai toki aha ki kulup si pe me o kalani. Ka ku iai whoke whoi, kau pau ke taria in Nusila ke alif me o kalani ki Christchurch o no whawhoi mi ke ua. Ko inga ue pe whoku me whakangatangata a Nusila na whepuna ki. Na wheku na alif na tolu me tero taa me mot noa te ke mot saute. Ai koe anga ia palani taimini pea ku tuku ke katoe aha ki mafola e mahaki ia ki he South Island. Ko mea foki Australiana tau palani ki Townsville ki he week ke mahinani moia. Ka koe uhinga ku toi ai ki hangene aha ki community ki mafola ia i Townsville ki muini mai pau te ki mohe tolo atu kai te whai atu ki sio ki ai. A koe tuunga e taimini. Ka koe kau moina pitu koe tau whenga whukeni ke whakafoki mai tau whito ke kau tori e ko whawhima ke nau whoki mai pe koe ngā aua koe ngai palani ke hoko atu te tau kei whenga pe ke nau whoki mai pa koe na tau sio e pau pe ke whai mai sio ki fisi a whai whaunga ke lava ke tau tātā puni whare ai pe tau tolo ta e ngata i tongani pau pe ke te tau whenga ke whoki mai tau kakai. Ki whaihu i pe, ai koe, ka pā koe normolo eni te tau nofa mo i Koviti. Nei ha contact tracing app o mo Kamatangaue ki ai, ko sio ki haa mo si i ai nao contact tracing, mā koe teu pe ia, ki a time koe awa ai bora o. Kai ko whai ngā oe ki ai, kai timi koe na ana mo ofa. Ai au nau whai ngā oe ki whatahape mo timi IT koe na pureanga. Me mau timi IT ke sio ka app ke ngā ke tongani. Ngā ke koe nge pe ko wheka fui app o ngā oe mamani taimi. Ni ka katoa ngai whono koe koe nau app o mafola la ngai Covid. Kau saya ke ai e tongani. Ki a tau app. Tau kau he whakalakalaka.
Fisi o ku amana ke whaawa na upota na tolu I nove mai aho taha mahalo ka via. Ko ne awa ko ia ngari vave ai pehan hano o mai e tau kau tuku waka I pe ku pau pe ke Pau pe ke tau sio fa lu fu tau to. Ko me be a fish. Ko tau o fe mau ko ke tau mateu te na hin gan nai. Pau ke fai ta no me tau timi ka to. Timi ana, timi clinical Timi whalemahaki, ko timi ko ia ai quarantine. Lo tonga lele tai mine ai review a quarantine facility. Mo mateu teu mo ngai frontliners ko to. Port of entry ko Fakataha airport. Po ko sorti ama police. Po pe ke tau whakaluku fuanga fonga tau ngawe. E mai no fo ke kai ke tau hanga quarantine to ko taha ko to. O tai mini fo tau quarantine ai kakai ko ngau he quarantine center. Ka pai whawhange ku tau hanga o tukuange mai te ki toko toko lahian. I ke tau afota dole ke tau quarantine e toko taha koto ngau e ki flight koto. E o pau ke tau to e siofi e tau tole fo unga e anga e tau ngau e mo ke anga e tau capacity. Ko tau iwi whakai ngau e ke mai no peo ke malo fo noa. Ka koutou mahalo e whaingofuang e tau ki ngau e tunga ko ia. E taimi ko Malu'i e kakai. Ako me maho inga ta haya ko e Huhu Malu'i hanga ne lava ki ai afte. Ko me be ta afta o na i ke waya ki whamatala ki huhu ko ia ke ngata pehe youth ko ke o ke ako. Ko ke kau disabled. Apa ya ki lava ki ai ke disability ma ko ki point mau inga i. E ku ngau ka fuke he priority groups o fai ke ngau e afte. Halo apito siale pa koe ngawe koe ke kau disability o koe pe mau whi ngawe aki pe mo nau taki koe a disability. Ai ako rimaya, pe au ompe rimaya ai kakai koe ia. O mau au ton pe mau toke u api o whakahoko ai Huhu Malu'i. Ai e taha walu koe ki olunga o ko kau disability ia he peseti malunga ai Malu'i. Pe koe kau disability koe ni taha ua koe ni ki ta fitu e fai pe au tonu he ngahi api wai pe mau TV mobile o mau au tonu pe kau fai pe whenga e aki pe moe kau taki koe ni o disability kai ke ngatai ka koe kau officer kolo na wahani ihi o ku kai ke Whakatongaue kau fai pe mau whaampe ke kakato pe ano mao kakai koe mahalo apito. Poki me ko tau kai ngā mi tō preanga o sfraho ko nau ngai Huhu Malu'i. Ke tu ngā malu ki nau tōlu mo malu e tau kau ngā oe laine moa pia mo malu e whanua. Malo. Ia, malo. Nai pehe I he wiku kausina e whahu ke he kapneti pe kua tari koe he kapneti ke tu tako taha o ta pe whoki mai ko pau ke ula ki Huhu Malu'i ia pe tok whoki mai. Ka pau e au ke tounga ko ia ku pau ke ula ki Huhu Malu'i e ihi koe whoki mai. E iai haririu te whi mau ke nao ma kolontin pe te he kun ngang na o Huhu Malu'i pe te nao ko. Ko e tau quarantine ia te tole tu mau pe ia. O mantu e whaka Huhu Malu'i ia hanga koe mea minister o tau whare I ke na Huhu Malu'i. Panau toki hau. Ka koe mo policy whoki ia e tutuonia e anu sila. Ai o kamata e ako tui maka maina ka hau. Ko ia koto pe he kai ko ka citizen no sila. Po ke Huhu Malu'i ka kato. Ai o kau lere ka tau to. Ka ko ke fai pe quarantine he ko ke hanga he Huhu Malu'i a to fra au fuli. Ai transmission. Ke hanga ia to me to fra au fuli pu la lahi ko mate. Ka ko me ko ke fra mafola. E ke ai pe ki fra mafola. E o ke hawang pe ke mai pe na to quarantine. Malo. O tui ko tau meli he whakataanga e pongpong ni pa ko fie te kai ke tau whakaosi ko whakamalo at pe I he whaingamari e ko tau lawa whakakato I he whakataanga ko ni ko tau kawai I he pongpongini ka ko tukuange mua e whaingamari ke he CEO ke ne whai atu peha whakamalo I ai ngawe ko ni ko tau ka Fakataha malo. Minister kama ana mo timi. Pamala foki he media ko famala buto mo lava mai he ulelu ko ni.
Pea hange pe koe whamatala aftei. O koutu o ko maho inga o pito ai tau pehepe ai whatongia o whaiako mo i mātua. O tui koe ngofi whatongia mawha tuki au pito ke na whaia ke na whiri ke na whanau. E ka neongo i mau ato o malanga i atu ai lelei o huku. Ko naua te na whai e whiri. Pea koutu o kapau wahanga i mātua ma ka whaiako mo mea mai ki ko kalamani. Mo ka ataki o whiri whakapoto e koe kaha ueni ho tau ki whonua. O koe ai whoke e whakaamuia e kautaha moi a mamani. Ke ua e miss out, o ua e whewhange ku miss out, hanga e tutuuni whakaako. O ka pusi haki i reka, koe ngā koe ne tai huho. Koe ngā he tene, koe me e ua hoki ai, uloaki e tai ako, pe whakaofa. Koe ua e toi tūlawenga o ngofuangi ke Covid19. Ai fo i ua ia, e lawe ai ki i reka koe ia. Koe hano inga, koe fo i whiri, ai mātua, pe koe whai ako, ke ne whao ia tutuuni, ke hoko fo i mea koe. Ai ako koe pe whakaamu ke whakaukau i he kau whai ako, mo e nau whao tutuuni, mo e ngahi mātua, e nau whiri, e api ako ke oki ai whanau. Ke nau whiri whakapoto, kai koe ngā pe koe nau mawhai, ka nau whiri koe ngā koe hao e nau whanau, me hao e whanua, ka koe whamalola hea e motuani, ki he mea mai e kakai. Malo pipo.